Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Hey all, igama uSiphumelele Zondi and welcome to the Gagasi News Wrap. Njengoba sihlale senza sibheka indaba ezinkulu from the last week. Olwanamhlanje udaba lushaye sonke ngaphakathi. Udaba lwamawele akaDlamini esobuyela kulona uzokhumbula ukuthi alimale lapha ebhilidini laseHome maphakathi neTheku. Sinalo nodaba lwempica abadala yeNFP engazwani lapha kwi-legislature yase-KZN. Amawele kaDlamini uAphile noAphelele alimale lapha ebhilidini laseHome. uAphile ubangwa nezibi esibhedlela e-ICU kanti umfowabo ungathi uphangalele yena. Abantu ke baye bamasha bagcwala iTheku beganunwa ngenxa yokuthi bebona ngathi lolu daba alithathwa ngendlela ekumele ngabe luthathwa ngayo. Ubaba wawo lamawele uKhaya Dlamini ukhulume ne-The Uprising kwiGagasi FM. During that time sengizwa inock emnyango. Uma ngivula ngifica ngibona abangani babo and babuka bethukile nabo. Yeah, but malume abangani bethu bawile. And ngiyabuza bawe kanjani but bawele emgodini. Then ngiqala ngathuka lapho ngitshela unkosikazi wami ngathi ngisagijima ngiyobheka ngoba kuthiwa ingane zivele emgodini. Mangikhanyisa ngetorch ngibona kancane into emhlophe then ngabona ukuthi okay, this is my boy and I'm sorry. Yeah. So during that time because wami shuthi ubesememeza because uyabona ukuthi angibuyi vele uzwile ukuthi ngithe mina ngisobheka ingane thiwasiphonsekile somewhere le emgodini. Uma ngifica ngibakhanyisa bebepleada kakhulu limele ngendlela I'm sorry man. Yeah, isithombe lesi sisasemqondweni wakhe. Yeah, intombazane wephefumula kodwa ubona uphefumula ngathi umoya uyanqamuka. Phuma igazi emlonyeni nasemakhaleni. Ningalo ke webleeda kuyona kakhulu ingalo. And then umfana it was bekuwes. Yeah. Phuma igazi emakhaleni emlonyeni emadlebeni even emehlweni and if I'm sorry man. Yazi singabazali sibe nethemba ukuthi sizozibona izingane zikhula. Akuhle ukubona umnumzane wekhaya ekulesi simo ngezingane zakhe. Uphinde uzibuza ukuthi kufike kanjani la ngoba ungathi into eke yenzeka le kwathuleka emva kokuthi iyenzekile. Abantu emva kwalokho bacasuka baze bamasha kwangathi ke ila sekunyakazwa khona kongathi sekhanjwa ngamandla. Olunye udaba ungalicabanga kulokhu udaba lwamabhilidi agcwele amadolobha esaziyo ukuthi awekho esimeni esihle. Sike sezwe ngamabhilidi amaningi uthola ukuthi nayo umasipala weTheku uze asho ukuthi uyawavala ngoba abanikazi bamabhilidi abatholakala ukuthi bazolungisa amabhilidi abo. Umasipala uthi uyawapenda ngaphandle athathe ibill ayise kubanikazi bamabhilidi. Asazi ukuthi kuhambe kanjani kodwa ke sike samthola uinspector welinye idolobha okhulume nathi ukuthi kumele kahle kahle kuhambe kanjani uma amabhilidi engekho esimene esihle. Just as an safety mechanism. Lapho bebheka ama-door interlock ukuthi the secret feature kumalisi epreventa i-movement uma ngabe iminyango ivuliwe. Kube khona i-emergency stop switch for manual intervention bakhona into engaqondakali kahle elisini fanele bekhona i-button okhona ukulipress ukuthi sizokwazi ukuthi line. Kube khona amazinto ey'fana nama-power backup which is also a safety mechanism that is secured kumalisi. Ukuthi kube khona i-emergency lighting uma ngabe ugesi uphela. So those are a few features engiwabalayo abantu kufanele ngabe bayawabheka uma bengena emalisini to ensure ukuthi they are safe asikhile laphaya ngaphakathi. Yabona nje kuze ngabe kuba khona ama-periodic inspections on every building, like periodic site inspections by government appointed building inspectors or third-party inspectors. Mhlawumbe kwenziwe monthly
Kube khona mhlawumbe ama-annual third-party safety inspections by ama-local authorities or approved agencies, but lokhu kwama-periodic maintenance into kufanele ngabe yenzeka monthly on every commercial residential building. Kube khona ama-record logs uma ngabe senziwe leyo inspection leyo ukuthi ku-check-we. So ama-record logs of ama-inspections ebekade enziwile, lubrication mhlawumbe eyenzekile, ama-cable checks ukuthi a-check-iwe, ama-control systems. AbakwaDlamini bashilo ukuthi sebephumile laphaya ehome ngoba abathembi ukuthi ibhilidi lisesimeni nokuthi-ke siyazi ukuthi baseyinhlungwini. Akukho kutheni esingakusho kubona ikona nje ukuthi sithembe ukuthi bazophola. We wish them well, sithembe nokuthi i-justice bazoyithola ngendlela ekumele bayithole ngayo. Akukuhle lokho okwenzekayo ukuthi abantu baze bamashe ubone ukuthi akenzeki lutho oltheni. Sithi dudu kwabakaDlamini. Khona-ke nempicabadala, impicabadala ye-NFP engazwani laphaya kwi-legislature yase-KZN. U-Ivan Barnes ophethe yona i-NFP uthi akafuni ukuthi u-MEC wayo i-NFP uMbalishinga aqhubeke abe u-MEC, uthi akazwani nobuholi bakhe and akaboni ukuthi ubuholi obuhamba ngendlela. Uthi-ke futhi noThami Ntuli okuwu-premier kusona lesifundazwe sase-KZN ungathi naye akambonisisi kahle hle. Uzokhumbula-ke ukuthi i-NFP iyona u-kingmaker kwi-coalition yakhona la e-KZN. Sikhulume ne-political expert uBheki Mngomezulu. So-ke ukushintsha kwe-NFP kusho izinto ezimbili. Okokuqala kuqinisekisa ukuthi vele isisekelo salesi sivumelwano sasivele sintekenteke, sasingeke vele sihlale isikhathi eside ngoba kwakunezinto i-NFP eyayilindele ukuthi zizokwenzeka even kwi-local government sphere, kanti abavumelananga ngalutho kwi-local government. So-ke kumuntu ophansi kuzokutshela ukuthi ikusasa lesifundazwe njengamanje lisengcupheni ngoba ukwethembana vele kosopolitiki into engekho. So-ke similarly nangapha kwi-NFP noma ingaba khona i-deployment committee. I-deployment committee kufanele ibe khona lapho e-reporta khona. In this case ayikwazi ukuthi ngayithatheli inqumo umengameli. Impela ngathi lapha zizwana amandla ngoba uzothi umengameli yimina engumengameli, izwi lami ngelokugcina. Ithi deployment committee yithina isiqokelo ukuthi senze lo msebenzi uzozwa ngathi. Athi umama ushinga lona ku-MEC athi mina ngafakwa la kwathiwa ngizomela iqembu ngizokwenza lokho, angizukuyilalela lento enishoyo. Bese kugcina kuba nombuzo ukuthi kanti ufakwe ubani lapho, kawufakwanga yithina yini? Kuthiwe yebo ngifakwe yinina kodwa ngifakanga upresident uBarnes, ngifakwe i-deployment committee. Then kube ukuthi amandla i-deployment committee iwathatha. So ziningi izinto kusazofanele zibheke. Isombululo sayonke lento le kuzoba ukuthi baye kumthethosisekelo weqembu babuke ukuthi uthini umthethosisekelo weqembu. UProfessor Bheki Mngomezulu uyichaza kahle le ndaba, kodwa-ke kuyabonakala ukuthi abanye bathatha ama-personal fights abo aqhamuka khona lapha eqenjini bayolwa emphakathini, ongazuthi kubuye kube nokungayi-understandi i-constitution yawo amaqembu abantu ababuya kuwona, ukuthi umuntu angavela ayikhulumele nje edlangalaleni ukuthi mina ngizizwa kanje ngozakwethu weqembu lami, ngakho ngifuna aphume, kanti ngifuna neqembu liphume lihambe nabanye, asikaze siyibone into ekanje. Kanti-ke it also begs the question of how solid are these coalition governments. Sinayo la kusifundazwe bakhona komasipala bahlukahlukene, nasezweni there's a coalition government. And ubuye uzibuze ukuthi engabe singawathemba yini na lama coalition governments uma ngabe lo oyi-kingmaker ngesithi nje eyodwa vo engathi uyazini mina angisazwani ngendlela izinto ezihamba ngayo, ngakho-ke asivele siphume nje sihliphize yonke into sihambe nabanye. Futhi ubone ngazuthi lento akayihlelile kahle neqembu lakhe, ngoba phela amaqembu ukuthemba ukuthi ayazwana, ahlalile alidingida udaba, asho ukuthi sihamba kanje siyimbumba siyiqembu, bese-ke uma sesifika emphakathini sifika sonke sekukuhle sezwana sesithi nakhu esikuthathile sihamba nalaba. Abantu bayavota, bona bayahlangana bese beyasho ukuthi sifuna
ukuphatha kanje. Ngakho-ke udaba esilibukayo-ke lolu asazi ukuthi iyogcina yenze njani i-NFP kulo Government of Provincial Unity la KwaZulu Natal. Alright, besinakho kuningi kusethusa kusiphatha kabi singabantu abahlala khona kulesifundazwe sakaZulu Natal, kodwa ke sisazosibheka zombili lezi izitori ukuthi engabe zihamba kanjani uma ngabekiwa phambili. Kumina ngiwubhekane Siphumelele kaZondi ngithi ungakhohlwa ukuthi lesiqephu nezinye usithola kwi-podcast yethu, and ungazithola futhi na kwi-YouTube yethu siyiGagasi FM. Kodwa-ke angivalelise ngisho ukuthi sesohlangana bukhoma la sihlangane khona sesiyidingida sesibonana. Catch a brand new episode njalo ngolwesihlanu ngo-4 ntambama. You can watch the podcast here noma ungalaleli inguquko yomsindo kwi-app yeGagasi FM noma inini noma ikuphi. Gagasi FM News puts KZN first.